Nin hai tai hapok kemus yang haka kaman platform we na ki MDC wada man stantem hawa anga kwa au join wanra ya ka secure district council wa ki nongkre yang ka uyo ki ya ka tulo hawa da bataya ya ka te ka district council kam ka institution under the constitution. Yêu thoi anga yêu tho la de job yêu tho ya kalat kwa nga uli para chado Delhi chado Supreme Court utulok interpret oka Dewi wan interpret oka Dewi wan angu chimu ya ka an god an ya of constitution ko to ngalam baka katu ko purel to ka amendment ka propose amendment. Neba hyper batho ika constitution there is no name of Meghalaya. Ya ke Meghalaya tayu pun la buan hosnem Syahjar Nispa Samawar Hambakla. Utulok angu purel hapo kate ka article kodemi we pertuj Meghalaya. Ka propose amendment ye kauman. Hanrai untuk ke original constitution yang kerin dia nebha ke Meghalaya dan wan ko dan em ko hapo ke Assam hakasnem Syahjar Nispa Samawar ya ke Meghalaya umpu am tinyu pun yewang kamar sangu pun hadu arhaus nemma ya hadu kat kendis nemma dat yo kha ya kate ke Meghalaya na state Assam hagato kapor watho ka constitution JJM Roy JM Nichols Roy o klamo ya ka sixth schedule hapo ka northeast koman yu ang Assam haitu por teu tu lok uam batai start waang ham yalam bakrai ya kibru tu lok arpa samsnem dadak manuk kamu ambisi emtipu kamu nuk krek kena batan uangu yang hum tip an ham kelam start tip krek mau wanga bu amu man mau wa batai start udulok emtipu kamu uklan amu yang ham penbi ladapai ya ke Ministry of Tribal Affairs dapat urlong hagasnem si hajar kendis pak kendip hawende pura ka kabinet ya ke sepang ke Ministry of Tribal Affairs. The ministry was not yang ama cenah apa cimit kemat about the Ministry of Tribal Affairs. The ministry was set up in 1999 after the bifurcation of Ministry of Social Justice and Empowerment with the objective providing more focused approach on the integrated socio-economic development of the Shedul Tribes, SP. The program and schemes of the ministry are intended to support and supplement other central ministries, states, government, and partly to voluntary organization and to fill the gap, to fill critical gaps in institution and program, taking into account the situation of the Shedul Tribe through financial assistance. Mato utulak watip ukurek uchim advantage ya kadi ke Ministry of Tribal Affairs kuat kaya ka hosnem si hajar kendis pak kendip hapundi utulok daman MDC hagasnem si hajar kendis pak kendip hapundi ang yang hampendi mengamobi hagasnem si hajar kendis pak kendip hausan damanu MDC dakan ya kejing pabdi Kibru yang iyo heti por kau beki ki ke district council yang
ko jo yo revenue naka forest naka tai ka kit hamo gendur ka kit forest sendet mendekat ding sebab cenan rau ka revenue yung ka district council hai tai hamo gendur ko jo yoi ko check ye kari ko ki tipi ATP yang lai ukit cha Assam ukit sekiwi-kiwi ke bentang yang kari India yang ini utu ulak uada maru MDC hak tugas nem ong kelin o kat nuteli ki concept paper the tau chaka Ministry of Tribal Affairs to rescue ko palaim ya ka district council nakataga jeng chatngan lane nakataga jeng kordit lane ka jeng kaapot ilaw jan ngayon tingke uthai ka concept paper yo rescue ya ka district council yo rescue ya ka jhat jan mpayo ka kamono draft ya ka concept paper yo rescue kani ka Ministry of Tribal Affairs angko ya rescue ko yaki critical institution ko hapo ka Ministry of Tribal Affairs yung Scheduled Tribe kayi tao kayi lao lada you onginga wadadap tao dadap samedu ka concept paper nga step ulaya ulito bodenoy ya ka concept paper ko rescue ya ka district council hadin wadakan ya ka timber felling of timbers dan they getting pumping pumping ilaw uniulak untuk do kata kajingjia hagasem hajar kaso to hi MDC yang pi atharaya to hi MDC yang pi dakang yung moyong kayilaw men iyi lao yo rescue yang kata district council ko yo kamu do MLA wa emburom yang ya karibanu na umoyong ilaw no concept paper nanti kawila ka concept paper ko draft lani nju mo ya ka motion hapo ka house yung ka jhat kawa wanra ya ka resolution chapo ka Ministry of Tribal Affairs ya rescue lada ya pelayan ka na kata ka jeng coordinate ko da kang moyon yung ka NGT ko da ka NGT da bang ko yung moyon ang jid yang sajisin ya upedi nya ka district council la arpausan kisnem hapo ka article 2751 ka provision ko ka ye ko yarap ye ki tribal areas lani ye ki scheduled tribes ute ulok ngai dang nim why god constitution ya ka propose amendment la dam baklam abhaga handai ho malumala ya ka wording man ko kam ka propose amendment ta habanga anga yo rescue ya ka district council da kuwa utho ya ki lat kiluti yo wanra ya ka direct funding ho human kani yo ka direct funding na ka finance commission ko implement ko penkre ya ki scheme ki project katu kani teman limited hanrei ngah kwa anga lada jia ujit penga kamunong mikmat uyong pi go ki paras nong chong chong yong ke chong padale nga tho ai ka lat kuruti uya consult au ki expert waki lawyers hapo Supreme Court waki expert to hapo ministry yung ke tribal affairs ko common u channelize ya kata ka direct funding kam ka kran yo ya ka salary nga tho ai ki lat kiluti wang epi utulok wang penbij epi kelio haiwan ka Shastri Bhavan kuman
Bhawan ko kani ka Ministry of Tribal Affairs changa kayong yang ka Ministry of Tribal Affairs janla da kali arpa sang snem changu haka chuki MDC lakat konsin da yuk jatu ya ka Shastri Bhawan ko kate ka Ministry of Tribal Affairs changa kam ka secretariat hapo ka ministry Khana ki lada bakla ka Shastri Bhawan ko nga khandi dali kistem yo kijak aka manlo banai haite lada bakla pi psia tip di nai wanumi ne ham to na ka jo kadwar ko psia yo pi mi ka Shastri Bhawan em kilok dai ni boy go de jo psia hapo Shastri Bhawan Kaluti ko pia nagawi hanrain cha de UCRP la de security umi pi nagatu kaluti ladam tipki tingi kadwarmi le mchemga hanrai hagani ka jo ka ministry ngada yo ka jaro ka nusin ukhanai pi lada mto wa thok Hadai ki hapok ke Shastri Bhawan ngana ti bagi kendang kentrot ati bawaro ki ministry dati bawaro ki duar hagate hagasnem arjar khatra hawa usar kodrat sama the dep job of the JDO cow chief minister kate to ka first journey ke wo had Delhi Kulai chemu waki union ministers wo prime minister. Chuami wo medba to minister yang water resources. Medba awu yang pawa ki skem yo em hapa ministry yo clear ki yo wanra paisa sa Meghalaya. Dewa Buram, Chief Minister, Minister Medba, lagi hapa Shastri Bhawan perman ki meeting, Nitin Gadkari, Union Secretary, Chief Engineer na po ministry. Hadin wada kata ki project kiwa kawi khat arspa chejar arspa crore ko awni ki gani haptoch ne bha amye pika dunga wi tagal wa approach settle ne bha wa bon ki kinjene ki janak andai gani ka arspa si phaw crore ko lai pi ta poi to on gani wada MP in ra gas me khale lai pi hapo Shastri Bhawan permangi ka meeting hanrai haipor wadang ye chong meeting wo Nitin Gadkari Union Minister Union Secretary Chief Engineer na po Ministry ang matan Meghalaya paisari hagas gi tho ding medba wanu usar medba wanu chap Meghalaya wanu haga Thursday haga Friday kodu ale pawa ong la le no ai katu kajingle Delhi jonga ngile syong meeting nga badu konrat kam ang asar lada kam lengkam sengaja bahasa yang abangan lain hari sonde bangan pelengkam MP lengkam pelut kai kapor pakat Union Minister la ong bomlong mlasyo Union Secretary ong mlasyo Chief Engineer ka ong mlasyo nailek pelut por pinlik kai stay laiski sosgi pelut kai kapor Terihan ni kat kabadon nai wadi katak batemai. Ali osar in laya jabardasti laya. Liski sa hadalhi daging start yang utenro ham ribai siya ka budget yung government of India yung water resources. Daging start yang daging champion yang Dakata ko mansin yung kajing chakri yung state yung the letter hado will revise yung budget yung ministry ko list ni dan hi the year penyo yung sanction yung allotment yung katak aspa si pakro wan haga Thursday raaw ka chiti ko dara yung allotment yung sanction na po ka ministry Hopoy penyo yung medba ang pilale ayu umud
Wangajan lagi thong paisa jadi teman kambai ang emphasize kam day kumta lai nilai nga ho konrat magician ong you play magic ong you nga san konrat hado kani kan mo gitu ong you play magic la kali pio man ba nto wa thok nai kita ji sakya ke dunga dan he nur uchim ya ka file yung ka ministry Pano, no senior joint commissioner give me the file. Ega file. Nora upengala ya ke revise, umum yang ya ke file hado wo yo zero balance unitin Gadkari Union Nestaro Emborom yo konra zero balance. Mem fonde. Handre ngato le ay ka kamba move another senior joint commissioner project director tetap chado sudra move ay ka file da ka drafting yang le ay ka file move devi kalama ki tactics ki player ki approach ki pair hado wo yo ay ka ta sanction nei tai na po shastri bhawan alspa si papro dules ngi dani so ni ulak wa angai ki para MDC maleu mato wa mandanwe kama mana wa kwa skeru chakri ya ka jagru jengtia yang ya kita ki nongkre district council umubu ya ka concept paper utau ka concept paper utau sa ministry of tribal affairs nado tu kisnem kendi pausan kendi paunru nado kisnem arhajar katsu ya wanra Yuk, yang kata ke direct funding u rescue yang ke district council ke. Handrai macam la orang. Yilau. Tahi u MDC u ang cak je ute candidate u ang jin yang ya ulai ne bahak ngare experience ar pausan stem yilau ya kita ki artali ki critical priap memulau. Handrai dagpano ka jing terwa wo ji nga to penbi handrai ki lok ki wada tip ya ka karakter yo nga ya ka service ka yo nga ya ka devotion ka yo nga tip ki ka jing sakya wanga mto kelamo de kitin handrai le awai ka tenna kata kata ongai pi siapa nga kala chisin Yo tapaki jabenya yo permi aki neni icambari wakian bah ite jabe yake policy ke wangada emo na benta ka district council yo rescue ka yo pelai imika yo like kau collapse na kijing bangkring ka ko doktor pakem the forecast kanu le pau santali na ni sopau tali kisnem na chua kani ke bangkring yang ka district council yang i dastanga Angki nado ki live house nam nachwa dastanga handrai hakani ga last stage dastang pau ko man ko kujur hawanga kalama ya ka second ko ar ko nong rem ko nga ko ayi nyele ko Allah ile hamme khalia man kama asam Asam kita gili tadi ki district council pengkre ki project naga district council MK ka funding naga state ego chaki district council ka Karbi Anglong ka North Kachar ka di Mahasa ki pengkre ki project la large khanduli how you ye khajia untuk ka department naga state government ko pakre kitu ki surat ko jo khajia cha khanduli chi naga order na CM ko order na EM yang ka Karbi Anglong big example ko kendo ko yo pikot ko bor ko tipi we yi wala hindi wa encroach to ka Karbi Anglong ki developmental scheme ki wala to ka government of Assam handre to ka Karbi Anglong district council ko wala nga ang lada jit yang haibor yo mu hagajo kaluti ko ida uyo uya krek kama krek kiti gilok ha Assam
Henry utu perlok wile percha ukandidit wi lang hakafre yang ni siang tho uga kelam pengelanyu ka anga ya umumi chaka state government yang yo chnai ka an haga district council yo lai ko chaka district council affairs yo ka state yang kanangwa ile yo implement ye ki project kamu implement kita apa Karbi Anglong apa di Mahasa apa North Kachar Hills lada yo implement naga budget yo ka state government arlani 1000 crore dani you man 5% lane 100% ega funding naga budget yo ka state Meghalaya yakitu ki minor projects mchimi ki major projects Kuman ki surak 100 kilometer lani 6 kilometer ki surak ki 1 kilometer ki wa yo sanction dum-dam kamu yang naga state government ko mu ye proposal hado arlis nam de mankam district council tepi hapo ka district council within hapo ka financial year de ye pengkerekam ye project telah di kampe 1000 crore sistem upekre ke project ngata hikai ya kita engineer yang ke district council kamu wachna ya ke DPR kamu wachna ke DPR wana ke DPR persia ke rukam ko persia 100% ke contingency naga 100% R% to ke work charge establishment R% na kali 1000 crore man ko rupha crore kata kan rupha crore to ko thong brui ko pai ek project sing tu kam ki jam ye ki wan pagre office kamala apa state government ngaka nungot thongo na ka work charge na work charge provision ko haki project na kata ka R% nga thong bro de ki kan nungot de pagre lada yo eka rupha crore system dibat dok kata 100 crore cibenai ka salary yang kita ki parlok ko kre district council 1000 duna of MLA ne 9 crore tam cibenai da janga kat kate temboy kelam ye kate ke existing hanrai kani ke additional provision koman 100 crore cibenai nga ongai pi ya unemployment yang konginan yang ko doki dokre ladam mbai daga permanent post daga work charge post ki incre ki arpa sat lepaw jan sebenai kanu hajar go uya ke psiak le hanrai utu lok wa batai ni memu sial thu bawa kelama ma wa tip wa clear ka mai ma interpret ka haiwan idor sial thu chief engineer pribadi hari hak po kecunung penelian kami kanungut tip hari itu jeng sakit ko kanungut po pribadi kami MT karbon tiba nang chua ongi malumala arha jangut kinong kre hapo ka pribadi na kata ka work charge establishment lani na kata ka provision go hapo ka DPR hapo ki estimate ki project ngakwa lada poyo suka thong lada pi kwa pi yanga uyo implement yang kata policy ko nga ada pa pana ka jing kerjaan na pi kini artali demi kwa au klam ka dinga me ba kapor dalai ko daptai pi da kejampi dang bon chu ki policy ko nga ko introduce ko de hapo ka jebe jonga lada kelama kamu mele simit le engkut tam kelamu dia sapang kita ki polisi ko ngakwa au implement tah ko boran ko ngakwa au ile kwa ile na kani party ko ki parana chong yang ke chong penelia le phau sandali kisnem krea ki mi kamang ki sarkar ke bon कि वो संचार दमार लगी का संचार के सरकार कांग्रेस दमार के रीजनल पार्टी दमार हेनरी छेमा कनी के मिनिस्ट्री
Ke sarkar ko yalam da ke NPP man ko wi na ke sarkar ko miat tip ke sekiat o chief minister i manu man flexible nga hagasnem arhajar arpaule keli kianga ma ile mele MLA mi anga yokrom ile how yo MLA wo biang ha wo dang khandro wo em ga sakre to kerchan ila di o sejin ngamano no kerchan yo ila di o ne ba yo uni wo chief minister i ye kre ki chirop nei benta i roi par yo ka chnong juai yo i yo ka regentia yo i yo krum kadwa kante hagesnem arpoar ngada ino de ima hakin regional party nado dan kena de ema chirop wakin candidate ke wadang ke regional party hanrai hagesnem arhajar arpoar de ino do de melina aki join chakani ka party em no chirop akani ka party National People's Party nei bah wo chief minister we lami kani to wastat hado kata chua kejeng chong ya anga ka budget penku ka hado socha samcha haka department untuk dukan kira warok ke department rada tu hapi ka statistik ka record uchampi wakani ka sarkar yang konrat sama kre ka chibun ka pada omu MLA yang i wat kiskem ki wada rim de jak ki ki sarkar go na chua hanrai kani sim kia ka pendek chaiwan yo ikam gani ka sarkar kate penman go nga ile ana kani ka tiket NPP ka sarkar ko da pendek iwa sakten ka sarkar ko da kwa penping ko dan kwa wanra ka development ka jingmatoy yang awi nakayu ka party uyele aladam yele nakadi ka party ko leader yo ka chief minister yo embrom yo i manu ubru was nyato kaman ule ka administration kaman usenchar kaman upalai kan gastit kayo i karena kante cima obile nakadi ka party NPP hakadi ka por dakwa haro cipenta wa au yakre chiruk wa MLA wa embrom yang i udah depatai untuk udah deklama perdi yang pi kwa au yakre chiruk iwa nga ustang naikian mendapat cehe pakon ati ho ni benta ka roy ka development ka yang pi kam kinong chonong yang ka chonong perliar lani yang ka jual konservasi yang i rokawi ka sarkar yang ke NPP dan ka salisnam kam MLA haga cuki tengah la jaba untuk chakriya pi dukamu MDC nahi hanrai chakriya umana ute uyengke kamada MLA umana uyengke kau MDC wa ka sarkar NPP lani ka sarkar MDA ko wanra iroi pa imentoy yaki kon kinak yang pi yang haka tokre ka toki haka transfer ka posting lani hai wani benta ngau chima kamu te unong kerchan warata yang MLA yang i ya kre chirop ngau uli khat namadan wan upendep hai tai hapo sekretary terus ngau ba ia ke jengkarpat ipi siapa ingat galat kau MDC yang ke 19 Juai South Constituency kenanga yo ye kre chiruk o MLA yo pi yi jingmentor yo pi hagini gilisnem wa kisansnem kuwadawan lada baklajin namik man uman go ke jingordit ya ka chnong ka thau ge ya ka district ge ki MDC uchong ki uya ki du ka tulap MDC dan hi uchong ki opposition
tengah kwa au penci pi man kita ki brugo setiap tu hojit pi kinang mikmat yang pi habjit wa kalawai yung ka constituency yang uman ko wa uchong ha ka opposition lani uchong uman toy duya sana nga la da jaba ka thong ko nga yele a to wanra ya ka district council wa kinong kre angka uman ki kuman stable ki wo yo tulok ki yo pension khana wa ki kon ki nat ki yo like ki chat khan ta dei dei man sin I was kem dei man sin I was nyau kem tarwa pi ka ni ko sinya ba kam ki nang chong chonong yo ko panalia jit yenga ingai ga lak ko yo u ya kre hai tang kam dong ai pi kam da penchi untuk yo yon pi yiu leในภาคงามกว่าอีวันงามจะรอ politician งามกว่ามันstatesman ยังพีนักการก็คัดคันดีจวาย constituency ยอมันpolicy maker ยอมันอะไรอุตเตอร์บุยอบุษาเจกันโมว่าให้พอยังงาคำ MDC นักคัดคันดีจวาย constituency ยอบุยอกีวีวันกี constituency เลยยอกีอาริมาติปกีอุจิตkamu yang ke 19 jwai constituency ya uman ko ka janja his uttermost district council ko man ko po wa pin ko im ko ne junom la junom paruman SIA da ke jingkrak sitom yang an kamu wina ki officer wa ki senior colleague yang an ki wa em hapo ke department da ye penyo ya ke full ya ke department na ka o separate na ka agriculture department ya ke department yang water resources tengah dia observe apa ke department of water resources nado ke post superintending engineer additional chief engineer hado ke post chief engineer the ingo yo blai wa de nga ke jing start ke jing champang wa hai por wa do emo kamu SE kamu additional CE kamu CE da ye pen hai ya ke department kamu wa man kiwi wan ki department yang lebih PhD was kiwi ki development department ta kejini nga hai por wadang krea hak le pasang chita yisnan pelut ay por dewa chakri hai pi por butsin ya ki nombre we delang we ki conductors hai pi por jana ang ep menu yo au chong ya nei bha khanai pi de hab hai por ro man nado additional chief engineer hado chief engineer jo yo bangja step hayung ngai skema kini perlap man chief engineer du di la jo hi kam ngai jo yo bam just step na yung jo yo bam de jayu nei bha kejing bon kam ki file of ki meeting chibon jai na lor ki bo monitor ni bo line inspection check ki project ki repair the unity of menu ulai na kata ka apa yang kejing chakri yang akam government saban mun like yo tiasuk yo tiara hanrai ki pranang chong yang ke chonong panaliar mani dai kham kalai nya Maria sedang au chongya miare ke service ke jing chakri u yarap ya ki parabru ku MK me ke service ke yonga dang hepor iwanga krea kamu chakri sarkar ladap khia kat wa khia kam ladabun kat wa bun kam hanrai mandapoi chayung chasem ya au tiasuk tiak Maria tiak kram hado oke nruji niyawaji kharngeta mjo kharnget chitai sniaw ite to yo phala he jengim yonga hanrai manda chongya mari chongya manda thia mjo lai khmat dia manda thia mjo lai khmat dia idam
Paya emma kata karakter lade ka hobby kawa ublai de bu yang ka hobby ke yang Hậu có hobby ngay sẽ mà vô rộng thì nhau thâu thì nên mà em hi là cái giống cái hobby này cái hobby là đi cái tè cái bận ta qua ngang nhau sức được u im một lệ cái tè ăn cái hobby cái vô cái service ya cái vivan cái parabru cái service ya cái vi cái parabru để thấy đào hay bor vào trong nhà Sedang upulut yepor kamon. Upulut yepor kamon. Sedang nangkong utho ye kalat. I upedengke sialadi yo upulut yepor kenang wa mandepoi me yo kia yo bangtit. Hadrei kadang hadin wa chongya. Jiang juga COVID. Kacuka COVID ko jiang penman ge nga ho pai a cheki bru chakite kiwiyo wa myo kho myo bam lungi man sen siao yo krumaga gadi ka paisa ka tulok ka pension go yo lada iya ka service ya kita kibru kiwajaniap tengah. Sedangkan ia katakan social service, dadap ia government service. Sedangkan ia katakan social service, dah kawali iku ceki cenong QM. Sedangkan naduk lap selbok bi betul sabah ialam daftar. Henry kadang lain dia dang dusu cenong deba. Yo wa kasorka the rescue ko lane da pelayim ko ya kita ki para mansin ki wa hagajik gordit yang kajeng chatangan wamyo ko wamyo ba wamyo paisa upsa ya ki kon kinak ki sange na hadin kita te hadin kita sedang perlu dan dipor DWE ke service chakri ya kebalang ko Dewa Chakri nongkong ho ya ke hospital yang ke Dr. Norman Tonel Hospital hawa khut yang awal yarap angki nga katpon me chibnai yo kre me hedi ang yi kwa pule angki pai uor kete hospital te karwa tibi wa me to wini ki expert hechna dam hechna ketro Kuah iwawan yarabi ang best good. Nebah wa ka hobby to ka wole ya ka service ya ka wan ka sing ka service ya ka wan ka jajbru ka service haywani banta. Tas danga ulai di cekitu KWM Hospital Cina nado ke design, ke estimate, hadok ke execution. Kati benai benda baka ke projek wa cikrur sanlak tengkah. Dem kata siawa de dang haite wani jingkemen. Dem kata sedang ngocim ki projek hapok kapalang sedang ngocina ki building cina yang gakan ro haitai hayung meni halapok. Dem kata Bun kami itu sedang uyot ya, hawa iya kami pergi service. Henry menurut boys net kata kejeng bumsnya hun haga jengem. Wah ke hobby ke yang aku apa yang entah oleh udah perlu dekat haki engineering works. Topsar hawa ke service They won Raywan Chaki Parabru. Boy, yo kalat. Koman kam statesman. Lani kam ute politician. Watch na ki policy. Upen keladur ya ketika district council. Upen keladur ya karukom kre karukom ki. Kenang wa ke district council kayang i. Kau ada kerpang ke sarkar India. Apo
ke Constitution 6 schedule ko man ko ke custodian lani kanong sumar ya ke kendau ke siap ya ke dustur ke riti ke yap kanagwa ya man ko man secure ang gipare lani ko scam paradang chong yang ke chenang panalia katwan napi kiwas nyaw kya lada bunai umjuk perkat ye ke lada keti ke district council yang udo udam ko ujian yang kejat beru yang kapateng ke yang kapateng yang uman ko kata kapateng ko wakram ke custodian yang ke kendau ko ciap yang ke dustur ke riti ko wanra ke jengma ya ke kendau ke ciap lane ke dustur ke riti ke suncar chunong ke suncar ha tada kita ke gentin chwa wo chonga anga vote for hayu chan Hai kurto yai nam yung plai triggerat kendrat ikup lay piuro Kudiye wi amlang kini ke janmid nay benta kini ke election campaign kayo ma dikil pawa woman candidate yom ke National People's Party yung ikup lay yo hechnong wo pelai ya kini ka meeting yung kini ke janmid Ekublayo ya kedor bar chnong himro wi ki members woro kuda pedang senyaba ya u candidate bat kamjo ek party gyong ha kini ke meeting Ekublayo ya panelier women welfare organization koda pengkut senyaba koda senyaba ya candidate yong le hejo ipor Ekublayo ya candidate u emburom yong ke party gyong uma dikil pawa woman le kam uzheb sarkar udah chongnya na katna water resource department udah chongnya hadu kapus kam u chief engineer but snyau komen snyau sorong kam ke party ko yo ko agni kenti ya u candidate udah hejung perkhat udah biang ke experience hagakam sencar Neba udah jo embenta hakikam chnong kam thau hakikam balang bat hakiwi tawon bat kam tam kam ada snyawi udah daki pau tuli kisnem ya ke jing chagri ya ke state yong lemba katenat yong ke water resource department kubleyo ya kinong senran kinong boat kinong kerchan warat ba yong ke party yong ki udah wan lang wa candidate nik janmet kubleyo kerpang ya ke primary unit ke yong ke National People's Party ko ha ke ni kachnong panelia ko de use khani na ki por kom ukre dukat hai por election non hi hanrai ni ki por jo yeman gi ki meeting nei bentaw perkhat de jo wan gi wo ye chang kham tang manga kam nong ni khmat kam MLA wo bo ye jingkar pat wo tho kilat kuti wo yarap ya kachnong ka thau hai wo puntu punrong ya ka roi ka par ka development apo kachnong ka thau kubleyo ya ki manpa ki manbei ki khnro ki wa ki nong chong chnong yong kachnong panaliar ki uda pelait sket ye por wa corridor nei benta wo wan up wan sniao ya ki nongren ki yong ka party bat kham tam ki yong candidate hawa kamini por udah terang udah angnut wo chakri ledi uman kau tu nong ya side ha katai ke district council tasnya komen uyo yang bentalang sachisin ha kenika dorbar hall ledi ke yumuli yong kapanalier ngale la arsen katu wana kenika chinom mem kuntaj ko ya jingkerpat yonga kamu candidate lani kam ke party hakwa ngala arsin arwat
de yo ya ke jingjok ku emburom bat kwa kat hibor iwa khen yonga de perchang ngo ule ye ki kam ki wa bha henry snya tho we kam ga chnong ko he ko kamai ko dang em kam chibun ijing em kam mto ko suk yu pendap chi sendon henry hadun ne gesngi dang em ke jing kre lang na do wa ga chnong ka thau bat kam ju le wi nong chong chnong nei ben tau tho chu ki lat ki luti nei ben tau kun tu kun rong ya ka ni ka chnong te ne gesngi nei liang yong i kam ka party sachi sin wan yak mat yong pi ki nong chong chnong yong ko dor bar chnong panalian nei ben tau perpat ya pi sachi sin wo ab ke jing kerchan ya u candidate u yong ka party wa kwa ukit uba ya kani ke lengkor kam UMDC nepo kani ke 19 South constituency ho na kam jo klam nan ke por IME halor ke wi ke nomlim ho wan ni hai ni imem ongi wato ini ki wi le wi kat ni to ki bru ki wum hoi ho ki bru ki wa biang ha ki benta ki pher ki em ki henry I lade kamu jok kerpadi lade ab I galan iu rap gre chutom raponi ban ya kini ku em kat ni ban ha kini kenti bethan nga snyau ya lade rap suba kajak nei ba snyau wanan ni heni mem de wana thli wana rangkat ka bor kawa nga hapok ka state nga da em rangkat do wa ka sarkar ko scam kamu man katte kamu tipi nakin rupau sit hapokas Meghalaya State Legislative Assembly le pau artli ki sit lene ki MLA man ki na kani ka party ki yong NPP tasnyao thopi wato I kamu man katte salesnem haitaya state usun chari harangkat ka bor hagani ka sarkar ko de yalam khamat da ka sarkar NPP tenai jai daw ngangai skemo hawa waro ya karchani ya kinomi kmat hagi election go pair kwa ile go ini I candidates lene kinomi kmat go karchani manda dep jobki UMG hak sarkar neba la klem ka sarkar em yo pair wa phi ki pajba wa utu candidate lene unong mi kmat wa dep job neba la lai che kitu kinong mi kmat ki MDC ye ong wa nakaliak yong ki MG ka te bor ko ye ki yarap lene upat yo ya ka droi ka par ka development tenne ka scheme thanuma dikil daman de em lapau ha ka party ko de yalam ya ka sarkar tengah nei te daw nakaliak yong ka party NPP hadin wa de jobi house name 8000 khat phrale jan kan movie kat iwa ye wala hey bor dele ukre nga kam klam kam ye nyen kong hini ngam M1 kula ra ye ngabden ge kenda hey tui por iwa job o nga du wi ong ai pi ong e nga gala nga por chang ukre khamba ye kita ge wore